I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. U ovom videu radim nešto drugčije, nešto što još nisam snimao, neki novi content koji sam planirao početi, gym content. I u ovom videu ću napraviti intervju i trening sa jednim fitness trenerom odavde koji mi se javio i predložio da to snimimo, što je zapravo super ideja. Idemo unutra, idemo se sresti sa njim, dogovoriti kako ćemo sve to raditi. Evo nas unutra, idemo se naći sa njim. Nadam se da je tu negdje, sad ćemo ga probati naći. Halo, ima kog? Brat je već počeo. On je gotov s treningom. Di si stari, šta ima? Dobar. Sa njim snimamo video, on je glavna zvijezda ovog videa. Dogovorili smo se da to snimimo. Uglavnom, ok, nakon 150 problema, Filipe, predstavi se šta radiš, čime se baviš, šta si završio, broj kartice, šalim se. Čekaj, polako, onako 3 pitanja za redom i onda, znaš, totalno se pogubio već. Znaš, nisam ja profić kod ti, mislim, viši si od mene, ali malo. Nemoj da ustanem, Ok, ajmo od početka. Ja sam Filip, dolazim iz Umaga, imam 23 godine, instruktor sam fitnessa. Ok, imali smo nekih problema sa kamerom, ja sam se jako nažucirao na to i ipak ćemo snimiti sve sa mobitelom, ne, stvarno mi se ne da zajebavati sa tim. Uglavnom, stali smo na pitanju kako najbrže naučiti ruski zgib. Moje mišljenje? Da. Ako je netko već u treningu, složit ćemo se da je tehnika ključ. Da, jer ja tehniku ne znam, ja imam snage da se povučem, jer radim zgibove, radim s opterećenjem, pa napravim jedva 1 do 2 ruska. Na dobar dan, znaš, kad se osjećam full, znaš, jednostavno mislim da je tehnika ključ svega. A sad, snaga neka mora postojati. Sad ne znam, ti ćeš dati možda neki bolji savjet kako doći do prvog ruskog zgiba. Da li raditi negative, nešto sa lastikom. Generalno, vježbi za ruski zgib ima jako puno. Ruski zgib se može naučiti ako se rade samo zgibovi, ako ćemo tako. Kako sam ga ja naučio? Ja sam jednostavno radio treninge koje sam inače radio. Ja sam radio, najviše što mi je pomoglo su zgibovi, eksplozivni zgibovi i propadanje na ravnoj šipci. Propadanje na ravnoj šipci je meni, ajmo reći, jedna od bitnih vježbi za ruski, jer ti kad si u ruskom ti moraš napraviti turbo. Ok, znači podijelio si pokret na 3 dijela neka. Da, ja generalno nisam radio nikakvu progresiju za ruski, meni je on samo došao. I mislim ako neko dovoljno aktivno trenira i bavi se tim, naučit će ga kad tad. Onda ako se mogu nadovezati, znači složit ćemo se da mora, znači tvoj tvoje tijelo mora proći neki obrazac tog pokreta. Znači ti moraš proći kroz taj pokret da bi ga ti usvojio mentalno u glavi, da ga ti u biti savladaš. Znači prvi zgib ćeš savladat i u glavi, ne samo kroz neku progresiju, tjelesnu, snagu i tako, nego jednostavno ti ga moraš probat, ne uspjet, pa uspjet da ga ti savladaš, da tvoje tijelo nauči taj pokret. Je tako? Definitivno. Okay, znači ima veze sa glavom, isto dosta. Tu bi se nadovezuje i svaka vježba. Na primjer u street workoutu ja mislim da je dosta taj neki obrazac pokreta koji moraš savladati u glavi isto. To definitivno. Ti moraš svoje tijelo provesti kroz neki pokret. Ruski zgib nije neka prirodna pojava gdje ti to inače ne radiš, mislim. Ali bench još ajde, možemo svi ga možemo nekako napraviti, znaš, dok je ovo već nešto, pa ko će koliko dignuti, tako nije nešto prirodno. A fascinantno mi je ova traka ispod. Da, samo ispod stoji ono, estetično. A ne, to je ono... Ako nešto krivo kažem, Ok, malo smo izdužili ovo pitanje, malo smo ga izvukli. Ok, jako glupo pitanje, ali svi ga ispituju kako skinuti salo sa trbuha. Ja ne znam kako da odgovorim na to pitanje. Odgovor na ovo pitanje je zapravo jako jednostavan. Ne možeš skinuti salo isključivo sa pojedinog dijela tijela. Znači ne možeš ga skinuti isključivo samo s trbuha ili isključivo samo iz nogu ili butina ili stražnica, znaš kako žene žele. Ja bi malo manje sala na stražnici ili love handles. Znači jednostavno moraš biti u kalorijskom deficitu da bi ti jednostavno izgubio ukupnu tjelesnu masu i ako to radiš na neki zdrav način, nije neki rapidan gubitak. Potrošiti više nego što ono. Tako, jednostavno. Znači postoji neka vaga i to ćemo se složiti i kroz period ćeš izgubiti salo i na trbuhu. Salo sa trbuha, ne može se nije moguće. To isto ovisi dosta o genetici. Jednostavno, netko ko je možda više, ajmo reći, vitki ili je bio, jednostavno, netko ko se pa se naglo udeblja, i tako ljudi. Ja sam uvijek bio malo buckastiji, I onda jednostavno kad gubim kile, gubim
Svugdje jednako, znaš, ispuše mi se ilice i trbuh, i noge, čim izgubiš sve. kile na svemu ti se. Tako je, a nekome jednostavno prvo odem u licu, pa u nogama, pa na leđima. Ovisi, da. I onda kasnije ostane taj trbuščić, kužiš, jednostavno, znaš, to je do genetike isto Mislim, dosta. jednostavan odgovor. Nema se tu šta puno pričati. Prestani jest. Da, To je to. doslovno prestani. Nema pitat gluposti. Ne, lažem. Prestani žderat, jedi. Najbolja bodyweight vježba za biceps i najbolja za leđa. Mogu ja. Ja bi prvi, Ajde, a ti onda ajde, drugi ajde. jer ima veze i sa street workoutom, općenito sa Ajde, treninjem. može. Ja bi spojio sve u jedno i odgovorio čina. Čina. I leđa Da, i biceps. da, Sve da. skupa i nemamo rasprave. Definitivno. Ako imaš snage povući se gore i još dodat kilažu na svoju kilažu. Čina, jednostavno pleđa i biceps ne u možeš, isto vrijeme. Ne možeš imati Da. niti slabe, niti male ruke, niti slaba i mala leđa. Jednostavno, ja mislim, koji Ja ima dobar doslovno chin-up- nemam šta za nadodat, ono. Ko Ako ima? želiš dobre leđa i bicepse, a baviš se streetom, radi chin-upe. Naravno, zgibovi. I teretanu, Da. ja u teretani, znaš, puno ljudi trenira u teretani i ne mogu raditi zgibove, ne mogu raditi propadanja. Znači, jer se fokusiraju dosta na mašineriju, sprave, vježbe u kojima tvoje tijelo nije toliko uključeno, gdje si ti statičan dosta. Zato ja dosta radim i elemente iz street workouta i neke elemente crossfita, znaš, jer volim se gibat, nije teretana samo pumpanje i dizanje utega, ne mora biti. Ima ljudi koji mislim i to rade. Ono, Ima, slažem se, i kome to odgovara super, bolje je od onog koji sjedi doma na kauču, ali zanimljivije je kad malo... Definitivno, malo kad mijenjaš, miksaš. Kad miksaš, da. Tako. Po meni isto, chin-up, definitivno. Zgibovi, sve varijacije zgibova rade leđa. Koliko godina je najbolje krenuti u teretanu? Jel pitanje ima je. dosta teretana koji imaju ono age restriction? Slažem se, ima i trebalo bi biti. da. Zašto? Zato što neki komercijalni fitness naš pun je protok ljudi kroz dan. I sad unutra bude, pusti u ovoj teretani bude 50-ak ljudi, ali ima teretana u kojima je 300 i treba te ljude nadgledat, znaš. I onda postoji naš Ima dobra klinci, granica, tako je. Klinci od 14 godina, ne znam, vide na TikToku 100 videa Tako kao je, gym, pogotovo ono sada, pumpanje, tako, pogotovo sada što se Odu u teretanu, rade I onda se gluposti o ozlijede. kojima ni ne znaju, da. Ozlijede se, da. I ozlijede Šta se. će, klinac dođe u teretanu, bench 80 kila, prvi put proba, I ubije se. pukne pektoralis, pukne prsten, doslovno, mišić da. znaš, i onda su to ozljede koje vučeš cijeli život i ti si kao vlasnik teretane kriv, crna slika se radi oko teretane, vježbanja, utezi su nezdravi, ajmo se odmah nadovezati na ono pitanje, vidio sam da utezi smanjuju rast, znači totalni bullshit. Da. Nije, dokazano je, postoji milion istraživanja, mogu i poslati link pa da Antonio linka. Ne, i odgovor na ovo pitanje je da je djecima bi trebao biti dostupan ulazak u teretanu, ali uz neki supervisor. Znači mora postojati netko ko će to nadgledati, ko će tu djecu provesti kroz neke vježbe koje su primjerene za njihovu dob. Znači neće jedno dijete od 10 godina, 12, pa čak ni možda 13, 14, 15 raditi neka teška mrtva dizanja ili neke kompleksne vježbe, ali neke vježbe sa svojim tijelom, neki bodyweight čučanj, neki sklek, možda koji zgib, definitivno, zašto ne? Bodyweight vježbe, Zašto da. ne? Ne znam, ako bi sad ti htio krenuti u teretanu, sad pričam tebi koji si vjerojatno postavio to pitanje, po meni 16 godina, ne znam. Ako bi htio, ako bi se baš fokusirao na teretanu, da 16. Ako bi krenuo, ne znam, šipke i tom i ranije. Evo, ja sam krenuo u teretanu s 15 godina i prvih 2 godine sam se gubio i sad neću uopće reći da sam trenirao jer nisam, ali nešto sam radio, znaš, jer sam bio u sportu pa sam paralelno znao neke vježbe. Ali stvar je u tome da, ajmo reći, 16 godina je već neka dobna granica gdje si ti svjestan sebe. Ti si svjestan sebe, nešto možeš i usvojiti, svjestan si opasnosti, rizika, čak te i strah probat neke stvari. Nećeš se ići zafrkavati pa i ozlijediti nenamjerno. Upravo to, da. Tako da. Evo, kod mene otprilike 16 godina za teretanu. Da. A i realno, evo neki moj iskren odgovor, ja bi svima preporučio prvo da krenu sa nekim oblikom street workouta, sa nekim bodyweight treningom, pa da se onda lagano kroz period kada im to postane možda nezanimljivo ili ne preintenzivno ili jednostavno žele malo više dizati utege, pa onda ukomponiraju u takvu vrstu treninga teretanu i vježbe sa utezima. Zašto? Zato što dođemo u teretanu, dižemo statično i onda je jako teško sebe razgibat, pokrenut i onda ja dižem u benchu 100 i toliko kila, ja jednostavno ne mogu 20 propadanja u seriji. Sam sebi težak. Na primjer, i dođemo do takvih disbalansa.
Ili ja radim veslanja u pretkolonu sa šipkom sa 60-80 kg, ne mogu 3 zgiba. To ne ide jedno s drugim. Dosta ljudi, stvarno profesionalni ljudi koji se bave bodybuildingom su većinom počeli iz streeta. Znam da je Chris Bumstead koji je sad Mr. Olympia 4 puta bio, valjda, je li je 4 puta? Mislim da je 5. 5, sad je 5 put, da, ja mislim. Mislim da sam baš... Da. Da Je sam rekao da je prvo počeo iz streeta. Baza mi je uvijek bila street. Zašto si počeo s treniranjem? Ko će prvi? Ja. Ajde. Ok. Ali ako je odgovor zbog neke djevojke, onda ćemo preskočiti. Ne, nije. Ok. Odgovor je još gluplji od toga. Jesi htio imati najveće ruke u razredu? Ne. Bilo mi je dosadno. Bilo ti dosadno? Bilo mi je dosadno, mislim nije samo to. A dobro si bilo se mi je, animaciju našao. da. Dobro si Bilo se mi je, odlično. bilo mi je dosadno, po cijele dane sam bio doma, igrice, i dalje sam za tim, ali ne toliko. I šta da radim, kužiš dosaditi, jedan dan baš prolazim pored parka koji je tamo u Sisku kod mene blizu i vidim tog jednog lika koji mi je sad dobar prijatelj. Trenira, ubio Roka zgibova, 20 zgibova Roka. I znaš ja sam ti dolazio 3 dana tamo i kak da počnem, znaš i jedan dan sam rekao, aj pitat ću ga kao da mi pomogne. Svaka čast. Da. Svaka čast, treba imam muda prići danas. Ali 3 dana sam se mučio da ga pitam. Da. I na kraju ga pitam, on mi pokaže neku bazu, zgib, bla bla bla. Kreneš i ostaneš u tom ako ti se svidi. Meni se svidjelo i eto, da, već 4 godine, da. Ti? Pa ne znam, mislim, uvijek sam bio u nekom sportu i onda, to prati i neko vježbanje i to sve, ali definitivno je došlo do toga bilo, u sportu sam, a nisam bio zadovoljan kako izgledam. Jednostavno nisam izgledao kao sportaš, uvijek sam bio malo jači, malo krupniji, uvijek sam se vidi balvane, uvijek sam bio Malo, onda, da, bio sam malo krupniji dečko i htio sam samo jednostavno, malo stesat se, taj glupi izraz, stesat se. A mislim, htio sam samo malo bolje izgledat, bolje se ugodnije osjećat. I ostao si u tom. Da, jesam, isto sam imao sam priliku, od nekoga učit i hvala tim ljudima tada. Isto sam bio klinac koji je samo htio nešto naučiti novo i od nekog pohvatati neki savjet i tako i imao sam sreću da sam bio okružen nekim pozitivnim ljudima. To je jako lijepo što ima ljudi koji hoće pomoć. I to je poziv svima da pomažete jedni drugima, pogotovo u ovim nekim usrednim vremenima gdje svi gledaju kako će nekoga zavaditi, zajebati, ukrasti, pomozite jer dobro se dobrim vraća i to je živa istina. To je živa istina. Quote of the day, doslovno. Da, drugi quote of the day. Dobro se dobrima vraća, kako tako, da li ćeš dobiti od te osobe ili ću ja dobiti od tebe jer se pomogao nekom tamo. Živi po tom nekom principu i bit ćeš, ako ti se i neće dobro vratiti, imat ćeš čisto srce. Ali ne treba ni očekivati da će se dobro vratiti. Ti ako želiš pomoć, ti ćeš pomoć bez da ti razmišljaš. Imat ćeš čisto srce i miran um. To je bitno svaku noć kad legneš u krevet da si zaspo mirne glave i dobro. Da, tu se slažem. Koliko dugo već treniraš? Ja sam u treningu 4 godine. Sad ne znam koliko ti si rekao da si cijeli život u nekom treningu. Pa cijeli sad, život, ajmo reći da, teretana. Ajde baš sada da se s teretanu aktivno dolazim i treniram u teretani, pa neću lagat, ali bit će isto tako 4 godine, da sam baš u fitnessu. Ok, imam neko pitanje, to je ovako moje pitanje. Da li si nekad u te 4 godine imao neke pauze na neki duži period? Pa jesam. Mislim da to svi prođu. Svi moraš to proći. Zašto? Iz više razloga. Ajde, ja sam svoju pauzu imao zato što u jednom trenutku sam se osjećao i malo asocijalno. Stalno brijem na tu teretanu. Mama i tata me već, žele me se odreći jer ja sebi važem hranu, skuhano. Ne razmišljaš o ničem nego o tome. Jednostavno malo, kad kreneš u taj svijet, svi uglavnom previše zabriju. To je to, uhvatiš se toga, zarazno je, imaš puno... Uđe ti u rutinu. Tako je, adrenalin, dopamin, sreća, veselje, teretana, seks, to je to, jednostavno tako to čini u ljudskom mozgu i zato svi trebate probat, trenirat, bilo šta, jogu, super. Ono što ja želim reći je da bio sam u jednoj kratkoj pauzi, onako jednih par mjeseci, izgubio sam malo motivacije, malo sam se zasitio svega. Htio sam malo izaći, popiti, podružiti se, nekako malo više neki socijalni život, ali uvijek sam znao, u podsvijesti sam imao gdje se moram vratiti kad se želim dobro osjećati. Istinski dobro, sam sa sobom, ja se osjećam kada odradim trening. To mene veseli. Trening ili bilo kakvu vježbu, ili ćemo se mi sad dogovoriti, idemo igrati tenis, idemo igrat nogomet, nebitno. Sat vremena je to za mene.
Da, to je ono, nešto što tebe ispunjuje, što te čini sretnim. To je moj sat vremena i ja sam tu ispunjen i sretan. Ko što neko ima nešto svoje, tako ti imaš. Kako smanjiti rizik od ozljeda tijekom vježbanja? To je neka tvoja specijalnost. Specijalnost, čovjek mislim. dođe na trening, čovjek koji je bio u uredu, znaš, i sad ti trebaš njega pripremiti, zagrijat, uvesti u trening, odraditi kvalitetan trening s njim. Znači to je iz ekstrema u ekstrem. Sjedilački način života, neki sjedilački posao, neaktivan i sada moraš sat vremena izvući iz njega neki maksimum, ok? I sada, nije sve samo u zagrijavanju. Ako netko ima neke ozljede, da, postoje neke vježbe, mobilizacije i slično, znaš onda da se malo više rehabilitiraš u procesu, ali nije sve samo u zagrijavanju i želio bi napomenuti da je bitno dovoljan unos vode i kvalitetan i dovoljan san. Znaš, jer tako ćeš ti smanjiti rizik i doći spreman za taj trening. Ako si ti Nikad nisam o tome baš previše razmislio. Ako si ti hidratiziran, imaš dovoljno tekućine u sebi, tvoje tijelo već radi na nekom optimalnom nivou. To, i ako si i naspavan, znači da si spreman. Znači da je tvoj centralni živčani sistem spreman za napore koje ćeš ti sad tijelo izložiti tih sat vremena. To je neki korak koji ćeš napraviti dan prije i bit ćeš spreman za taj trening. Uz sve to dobro se zagriješ, najbolje se zagrijat na način da provedeš svoje tijelo kroz pokret u koji ćeš ga dovesti u treningu. Naprimjer, ako radiš bench press, zagriji se na bench pressu. Tako ćeš se najbolje zagrijati za bench press. Postoji puno vježbica koje možeš napraviti, ali ako si neki početnik, nema potrebe da trošiš vrijeme, jer ćeš radna kilaža na benchu ti je sa 50-60 kg, nije neka velika kilaža, pa zagriji se onda s praznom šipkom. Bolje ćeš se zagrijati kvalitetnije nego da radiš još 10 sklekova prije toga, 10 ovog, 10 onog, zamrćeš veliki dobit. Naravno, bitno je i ono, zagrijati se, ne znam, cijelo tijelo zagrijati. Definitivno, da, podigneš temperaturu tijela. Tako je, malo skačeš vijača ako hoćeš. Ali ovisi šta radiš, mislim. Naprimjer, ako radiš, evo sad ću spomenuti svoj primjer, street. Tebi je u streetu bitno doslovno zagrijati svaki dio tijela. U streetu se užasno lagano ozlijedit, zglobovi. Imate dosta trzajeva, dosta nekih, ja bi to nazvao laički, ovako u žargonu, cimanja. Dosta je cimanja i tu sve, i sad tu dosta moraš imati spremne tetive iz globova. Ja se tu, u streetu jako puno zagrijavanja treba. Definitivno 10 minuta zagrijavanja i to od glave do trupa, ako radiš noge već, Ali zašto ne bi i kukove zagrijao? Sve zagrijate, definitivno. Zglobove, laktove, sve doslovno, Ja bi vas napustio. Filip nam je sad malo... Svi trebate trenirati, šta god. Tako je. Eto, hvala ti još jednom, stvarno je bio super video. Ok ekipa, to bi bilo to od ovog videa. Obavezno dođite u Spartu ako ste u Umagu, jedan od boljih džimova u kojima sam općenito bio ja, a bio sam u dosta džimova i posvuda sam bio u džimovima i ovo mi je stvarno jedan od boljih džimova. Dođite tu, vidimo se do idućeg videa, veliki pozdrav, bacite like, ćao.